Sikhuluma ngema-riches namhlanje. Lishilo livi lathi, Jesus, though he was rich, but for your sakes, for our sake, he became poor. Ngenxa yethu waba luphuya kuze thine sithathe kuhlupheka, rather ma-riches akhe yena athathe kuhlupheka kwethu, and that we know kwendeka at the cross. At the cross, that's where Jesus became poor and we took riches. At the cross, ngla Jesu waba yinzanzane khona. Sine satfola kungeniswa emndenini. Literally, we are now adopted. Lel gama le adoption alikhulumi ngomntwana lo, you know, lo adoptiwe, shame, you know, that kind of feeling. But likhuluma ngekuplacewa, ngekususwa from one place, elevatwe, ubekwe to another place. Sine, we have been adopted, we have been now placed into the kingdom of the Father, the kingdom of light. Praise the Lord. So, as sons and daughters, we have inheritance. We are going to read more about that namhlanje. Asiqaleni laphayana ku verse 3. Kwabase Efesu chapter 1. I will start. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. You are good, and your mercy endureth forever. Ephesians chapter 1, lapayana ku verse 3. Uthi, akabongwe uNkulunkulu lo nguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, ngobe usibusise kuKristu. Not utasibusisa ka. Usibusise. We have been blessed. It's past tense. Kubani gu Kristu. Lekusho ukuthi for you and I to access letibusiso lesabusiswa ngato, we must be in Christ. Kumele sibe kuKristu. Ngobe usibusise kuKristu ngato tonke tibusiso tamoya tase zulwini. All spiritual blessings have been given to us. So when it comes to, okay, ngajump. When it comes to the things of the Spirit, we are majorly rich. And I would also like to say, even when it comes, not just spiritually rich, but also physically rich. Hallelujah. But here Samuel ends up. Verse 4. Kwathi nemhlaba ungakasekelwa uNkulunkulu wasikhetha nga Kristu kuze sibe ngcwele singabi nasici emehlweni akhe. Wasikhetha. Thane, I was chosen. You know, nakukhulunywa nga someone who is chosen. Kukhulunywa nga someone lophikwe lotonyulwe esicumbini. You were chosen. You were chosen. Ukhethiwe, wakhethwa, wadiwa umhlaba ungakasekelwa. So yekela kulokuthi buka ngazuthi you are a failure. Yekela kubuka ngazuthi you are good for nothing. Listen here, you were chosen, and if you were chosen by God, there's a reason. If God chose you, there is a reason for Him choosing you.
kusho ukuthi u-interested kuwe. And lithi wakukhetha, wasikhetha ngaKristu kuze sibe ngcwele, singabi nasici emehlweni akhe. Sakhethelwa ukuthi sibe ngcwele, holy. Now nasikhuluma ngebungcwele, asikhulumi ngalobungcwele lobu believe. Bungcwele lesikhuluma ngabo, it's divinity, bunkulunkulu emhlabeni, simo sikaNkulunkulu emhlabeni. Ungeva umuntu athi hayi banini ngcwele bazalwane, fakani maduku bomake, banini ngcwele, banini ngcwele bobabe, ningayi nema t-shirt esontweni, gcokani majazi. Akusibo bungcwele lobo. Akusibo bungcwele lobo. That is not holiness. That is just arranging i-apparel yakho to be a certain way. But bungcwele, ngoba uthi uNkulunkulu, be ye holy as I am holy, or for I am holy. So sisho ukuthi uNkulunkulu ugcoke liduku. Are we saying God naye ugcoke liduku, God naye ugcoke lijazi ngoba kuze sibe ngcwele then kumele sigadazele? Uthi uNkulunkulu, be ye holy for I am holy. Banini ngcwele ngobe nami nginjani, ngingcwele. You are pure, you are spotless. Hallelujah. You urepresenta yena emhlabeni, uthethe simo sikaNkulunkulu. You have become God on earth. uNkulunkulu akana kungcola. You have become like uNkulunkulu, and as a result, ngoba uNkulunkulu ude kungcola, konke kuyamlalela. Ngoba uNkulunkulu angcwele, indalo yonke emazulwini emhlabeni, tidalwa letibonwako naletingabonwa, they hear. Because holiness is your power. Holiness is precious. Holiness has great value. Why igolide ibaluleke kangaka? Icwebile, ipure. Now you've got something. Why? Ngoba ayifanani naletinye tinto. I-uncommon. Igolide ikuvulela iminyango levaliwe. So imagine you being holy, ungena la ngangenwa khona. Uvula la kuvalwe khona by you being holy ngebungcwele bakho. Imagine lithi livi laphayana kuJobe, you shall decree a thing and it shall be done for you. Utawukhomanda intvo itawendelwa wena. Ngoba special no, ngobe ungcwele, uthethe simo sikaNkulunkulu. nguNkulunkulu kuphela lekulalelwa yena emhlabeni nasemazulwini, kuto tonke tidalwa letibonwako naletingabonwa. Livi lakhe kuphela. So invite bantwana bakhe, bathi nginikhethile ukuthi nibe ngcwele. I have chosen you to be holy, to be like me, to command umhlaba, to command emazulu, to command iweather. You know, I've heard ukuthi sebaqalile futhi laba bebede ne-COVID ekuqaleni, nyalo sebeta nalokusha. As a holy one, awufaki umsila between your legs. As a holy one, you stand and you decree, uthi it shall not be so in the name of Jesus. Uthi others will fall, labanye batawa, but I shall stand. You decree, you stand and you decree. Uthi I shall not be intimidated. Anginotsinva, me and mine. Asikho lesihlolelwe mina lesiyawuphumelela. And as a matter of fact, I judge them. I say I frustrate your plans. In the name of Jesus, none among us shall be sick. None among us shall die. You stand, you speak as a holy one.
Angithi lithe livi, he has made us kings and priests. Usende emakhosi nebapristi. Umpristi ufunctiona ngani? Ngeholiness, ngebungcwele. Shayela Jesu tandla. Umpristi ufunctiona ngobungcwele bakhe. Umpristi ucommunicator noNkulunkulu ebungcweleni. Don't you remember nasifunza the Old Testament lithi livi? Hey, bapristi base testamentini lelidzala bebatfele kamati. Kungcola kancane, abana uphuma etempelini bayafa. Kungcola kancane, bebangena etempelini bafaswe inzambo la enyaweni. Kuthi should ungabi ngcwele kahle ndoda, should ube nesono ufe lapha. Nathi asifuni kuyofa ngoba siyatata ukuthi asingcwele. Sitakfonsa ngalenzambo. It was tough, it was hard. Kodwa mina nawe ngengadi yakhe we have been made holy, sihlandiwe, singilaba ngcwele bakhe. Acethe athi Davide, ngeke Nkosi umyekelele lo ngcwele wakho aze alibone nelithuna. I have never seen the righteous forsaken. Labalungile bakhe abalahlwa, abayekelwa. There is power in your holiness. Kunemandla ebungcweleni bakho. Young man, young girl, ekutigcineni kwakho, ekugcineni bunvombi bakho nebunsizwa bakho kunebungcwele. Ekutigcineni kwakho, young woman, young man, there is power there. You know, nasifunza indzaba ya Jefta. Jefta wenda liphutsa wasacrifice ngemntwana wakhe. Akase kuphindze kwenteke lokho eBhayibhelini. Lithi livi my young maidens, tinvombi, tahamba naye this lady. In fact, wakhuluma nababa wakhe wathi nginikete 3 months ngihambe ngiyolilela bunvombi bami. Let me go for 3 months and cry for my virginity. Do we still have virgins in the church? Tinvombi nvosi sasenato yini ebandleni na? Tindoni sisasenato yini ebandleni na? Tinsizwa nsisi sasenato yini ebandleni na? This is the only place. This is the only place where we manufacture, we produce holy people. People of choice. Bantu labakhetfwe nguNkulunkulu, labalikhetselo laNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. There is power in your virginity. There is strength in your virginity. Prize it. It's important before uNkulunkulu. Ekutigcineni kwakho kunemandla. God honors that. Okay, buka. Shadrach, Meshach ne Abednego bebangakhukhumbi. Baqopha ama major testimonies in their virginities. Yes. Baqopha ama major testimonies bangakashadi. God is using them mightily. Ay,
Jesu. Sitawukhuluma about these things ngalelinye ilanga, but it's very important that you keep, ngoba ubitelwe ebungcweleni mfana nkulunkulu. Make babe ubitelwe ebungcweleni, njengobe asithandza nkulunkulu wavele wasikhetha ncanti ngekwenjongo yentsandvo yakhe. He chose us before umhlaba usekelwe, ngekwenjongo yentsandvo yakhe. Lekusho ukuthi if you are frustrated in life, mhlawumbe awuphili ngekwenjongo yentsandvo yakhe, uphila ngekwenjongo yentsandvo yakho. All right, a simple example. Tata i-private car yakho, i-Ferrari yakho, i-Porsche yakho uyogibela ngayo tindzaba. Nayidludluma lapha. Yagibela indzaba? No, you are frustrating the car. It's not an off-road car. Yendelwe i-N4. So it must function ngekwentsandvo of the manufacturer. You and I sendelwe kufunctiona within the will of God. Ipower yethu, i-genius yethu is in the perfect will of God. It's only phakathi kwentsandvo yaNkulunkulu ngila utati thola une peace khona, ngila utoti thola une joy khona, ngila utoti thola uphelele. It's only in his perfect, ngoba wabitwa ncanti. Cabanga ungakabi khona emhlabeni, kwashiwo kwathi wena ngikwendela nje ukuthi utawugijima ku N4, but nakuya wena usendzabeni. Ayihambe le moto phambili. And then we go to God. We are angry na nkulunkulu. Oh, why are you doing this? Awukho in his perfect will. You're not in his perfect will. Nako uyi 4x4 wendelwe tindzaba mara ufuna kuyokompita nema Porsche tuke N4. There you are frustrated. Why kushiwa mina vele hambe ndzabeni yokudla matshe. Some of you ninema callings la peculiar. Ninema callings enu, nine lubito lwenu nje. But there Butwanda ubeki price stand. Now utsingeke ngidlule ngibutwanda. Ngifuna kuyibeka nami yami price stand. Mhlawumbe ubitelwe price stand. Wena ubitelwanga price stand. Mhlawumbe ubitelwe bakery. But you see, we are frustrated. No, it's not because nkulunkulu unfair. It's because sishintshe i-programming. Sishintshe the program. Luhlelo lukankulunkulu ngetimpilo tethu, and God is not pleased with that. And we are not going to be successful kuloko. Hallelujah. Listen to me. You were chosen. Kudlala a certain position in the field. Ungabaleki, ungashiyi field yakho, ingashiyi i-position yakho. Ngekwenjongo yentsandvo wasenda emadvodzana akhe nga Jesu Kristu. Yabuya lendzaba yokuthi it's like everything lenkulunkulu ayendako ngathi uyenda nga Jesu. It's like ingcebo loyifunako. It's like ngena ku Jesu kucala. That's when you will get it. Hallelujah. Kuskhetha kwakhe, it's like uskhetha kubani kuKristu. So there is something about Jesus Christ etimpilweni tethu. Ngakho ke akudvungiswe umusa wakhe webukhosi lasipha wona ngendvodzana yakhe letsandzekako. Ngengati ya Jesu sinekuhlengwa nekutsetselelwa kwetono ngekwengcebo yemusa. Ayi,
uNkulunkulu lasipha wona waze waphuphuma ngekwengcebo yani yemusa. Yayiva leli thema again liyeda lithi kunengcebo yomusa. There is riches kuNkulunkulu. There are always these riches lekukhulunywa ngawo. Siye laphayana ku verse 11. Are you still here? In him also we have obtained an inheritance. It's like kuKristu sibusiswe ngato tonke tibusiso. KuKristu sakhetfwa. KuKristu sinengcebo yemusa. KuKristu sinengcebo, sinelifa. uNkulunkulu wasikhetha nqandi ngaye ukuthi sibe lifa lakhe. Yena lo wenda konke ngekwentsandvo yakhe. In him also we have obtained an inheritance. Sinelifa. I'm going to use the New King James. Sinelifa, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Lo wenda konke ngekwentsandvo yakhe. Tsine lesethemba kuKristu kucala sakhethelwa ukuthi siphilele kudvumisa bukhosi baNkulunkulu. Asizange sikhethelwe kuhlupheka, sikhethelwe kuphilela kudvumisa bukhosi bukaNkulunkulu. Ingani? Ngoba konke kuhamba kahle. Hallelujah. You have an inheritance in Christ, especially if you were called according to his purposes. Praise the Lord. Thank you, my Father. Siya laphayana ku Ephesians chapter 2 verse 10. Chapter 2 verse 10. Efeso. Ngobe thine singumsebenzi waNkulunkulu, sidalwe ngaJesu Kristu kuthi sende imisebenzi lemihle uNkulunkulu layilungisa kuqala. Ngobe thine singumsebenzi asendi lokuhle kuze sibitwe ngokuthi sibantwana bakaNkulunkulu, okuze siwine ifavor yaNkulunkulu. Cha, senda umsebenzi lomuhle ngobe sendiwa kuthi sende umsebenzi lomuhle. We were made, we are his workmanship, singumsebenzi wakhe. You know, na lithi lelivi we are his workmanship. In the Greek, i-workmanship ifananiswa, uyabona na umuntu ayi-artisan, a-crafter something, a-crafter an instrument, a work of art. In the arts again, i-workmanship ifananiswa nenkondlo noma ingoma lecanjwa ngumuntu. Ingoma iticuli, ingoma iculwa yi-author yayo. So you are his workmanship, ungumsebenzi wakhe, ulinote lakhe. Ifunction yakho uyati kangcono kunawe. Kuthi uyapi, kuthi phela nini ingoma yatiwa ngilolo ibhalile. Ungumsebenzi wakhe. You are not alone. Awusiwedwe emhlabeni, uyipoem yakhe, uyinkondlo yakhe.
My God. Ukwende ngabani? NgaJesu. Lekusho ukuthi i-material le wena wendiwe ngayo, i-equipment le wena wendiwe ngayo is Jesus Christ. Stina wena lo wakhiwe ngaso, it's Jesus Christ. Ifurniture lo hlotshiswe ngayo, it's Jesus Christ. Ngaphandle kwa Kristu awukho wena. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kukhona la ngiyakhona bathandekayo, ngicela ube patient. We are going somewhere. I want to show you the riches of Christ namhlanje. Sikhuluma the riches of Christ, ingcebo kaKristu. Praise the living God. Thank you, Jesus. We are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Umhlaba ungakasekelwa, umhlaba ungakadalwa, sendiwa, sakhetfwa, sabitwa, sibitelwa imisebenzi lemihle kuze siphile ngayo. Acts chapter 10 verse 38 lithi livi, uNkulunkulu wagcoba Jesu ngemandla nangamoya, le Jesu wahamba aphila enda lokuhle, aphilisa labagulako, avusa labafile, enda mangaliso. You and I were equipped, sendiwa, especially for imisebenzi lemihle. You were made to function in divinity. Wendiwa kusebenta ngendlela yobuNkulunkulu. Ingani ngoba inature yakho, imvelo yakho is Christ, buNkulunkulu. Yabona nakungabuya Paula noma kubuye Petro, ayithi into ngendeka le material le yenda Paula waba ngPaula is the same material le utelwe ngayo. Ingani ngoba utelwe kabusha, usidalwa lesisha, wabitelwa imisebenzi lemihle. Hayi mina ngeke ngize ngikukhone lo. Hayi mina You were made, wendiwa, you were crafted ngokomfanekiso wakhe. Asende umuntu ngomfanekiso wethu, asifude. Umntwana wembudi yini? Zinyana. Athi shimbutane ngezingomane. Ngezingomane shimbutane. Bantwana benkukhu dingukhwana. Kude lokuthi kwemvana lokungekho kumtali. Kude lokuthi kwemvana lokungekho kumtali. Wena nebuso lobukhulu man, inhloko yakho inkulu man. Kude loku kumvana lokungekho kumtali. Kude loku kumKristu lokungekho kuBaba eNkulunkulu. Kude lokungekho in you. Everything lekuNkulunkulu is right there in you. Those are the riches of Christ. Yingcebo kaKristu leyo, wakhiwe ngoKristu. And guess what? Na uthandaza ngeligama likabani? Lika Jesu Kristu. Sithandaza bani kahle kahle?
Ikhongela kamani. Who do we pray to? Sithandaza kumoya oyingcwele. Sithandaza kuJesu, Nkosi Jesu. That is, hear me very well. Yebo, siyakhuluma neNkosi Jesu. Yebo, siyakhuluma namoya oyingcwele. Kodwa lithi livi moya oyingcwele ukhonela kusinceda ebuthakathakeni bethu. Jesu ukhonela kusisinzisa etonweni, asipresente kubabe singenasici, asipresente ebungcweleni. So ngemandla kamoya oyingcwele, ngeligama la Jesu sithandaza babe. Ngoba Jesu uyasho uthi nanoma ningacelani kubabe egameni lami nitawendelwa yona. So nalithi livi wendiwe nga Jesu Kristu. Ngilandzela livi leSiswati. Ungumsebenzi wakhe. Material akayisebenzisile nguJesu Kristu. What does that make you? Kukwenda ukuthi ube yini wena? KwabaseGalatia chapter 2 verse 20. Sisasekhona? Praise the living God. KwabaseGalatia chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. Nevertheless, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ngako-ke mine angisaphili, kodwa nguKristu lophila kimi. Nakungasaphili mina sekuphila bani? Sesho ukuthi nangibuke wena ngibuke bani? Nale mpilo lengiyiphilako kulomtimba, hayi ezulwini. Le mpilo lengiyiphilako kulomtimba lo nyalo after inkonzo uyodla liphalish. Le mpilo lengiyiphila kulomtimba, physically in this flesh. Ngiphila ngekukholwa indvodzana yaNkulunkulu leyangitsanza yatinikela yona mathupha esikhundleni sami. Akusaphili mina, akusaphili wena. But you have now become a Christed one. UngumKristu, ungilokhetsekile. Ungumvana kaNkulunkulu. You are his chosen one. Hallelujah. Asiku Petro. Thank you, Jesus. Sheke prakata la musiande. Ragabadaya selemerio dushkidi bahande. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation. Ay. Ay. Ingabe ikhona i-chosen generation kulendzawo. You are not ukuthi you will be chosen. Not ukuthi usatawukhetfwa ngalelinye ilanga mhla ungene ekhaya. No. You are already chosen, ukhethiwe. Wakhetfwa. A royal priesthood. A holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Kodwa nibeluhlanga lolukhethiwe, nibapristi bebukhosi,
sivele singcwele nibantu baNkulunkulu labakhethelwe kumemetela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Sifundzile ngale kwabase-Efesu ukuthi sendelwe singumsebenzi waNkulunkulu, sendelwe imisebenzi lemihle. Petro uyayifakazela lendzaba uthi sibantu labakhethelwe kumemetela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. You are blessed to be a blessing. Wendiwe kuba yi-blessing mzalwane. Awukendelwa kuhlala phansi, awukendelwa kubukela, wendelwe to participate. Ukhona? Wendelwe kwenda, ubusiselwe kubusisa labanye. Ayi, you were chosen for that. Imisebenzi lemihle. Kude lomunye emhlabeni lobitelwe lokho. Lolo lubito lolukhulu kunako konke emhlabeni. Okay? Imali yakho umsebenzi wayo yini uma ingasebenzi kwenda imisebenzi lemihle? What is money going to help you with? Nothing. Kodwa imali iba helpful when you are doing good works. Guess uyabona now frustrated. In fact, during the practical sessions we did demonstrate. I think Mem Gazite was praying for someone. Nakakhulekela something. What's in it? Ngathi nami sekuphila nami. Ngathi sekuphila nami. What's happening? What's happening at that time? Awukendelwa just to receive only. You receive and give. You receive and give. You give out. Bazalwane, the most frustrated Christian in the world, the most frustrated Christian longanikeli longendi lutho nguthela ngiyeke ngukhangezile. Yes, the most frustrated Christian is one who's not doing anything. When you're not doing anything, guess what? You will get the ministry of the devil. It's like ugcotshwa ngeministry ya Sathane of complaining. Le ngoma bakayihlabeli kahle. Umbonile ukuthi ugcoke njani today. Ingani ulishiye umsebenzi wendelwa imisebenzi lemihle. So una ungendi umsebenzi lomuhle ucanga ukuthi Sathane utokuyekela athi hayi hlala nje cruiser. Cha, uku-recruiter for his own team. Umzalwane agcina enda umsebenzi waSathane. uNkulunkulu ukhulula abantu, umzalwane wenda njani? Uyababopha. uNkulunkulu usindisa abantu, umzalwane babuyisele emuva. It's because asiboni ukuthi ngibani lekumele aphile kithi nekuthi ubitelweni. Christ in you, Christ lokuwe wenda imisebenzi lemihle, period. Full stop. So you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Bantu bakhe belukhethelo. Lekusho ukuthi usquad sakhe. Abona i-South African national squad. Ibafana bafana. Kuphikwa the best in South Africa. Kuphikwa the abayi tukuma team laka performa bad. Bese bathi buya mhlawumbe utozama letulu. Abathi kule team leshawe 5-0. Bathi goalkeeper buya utozama. No.
kubukwa the best. You are his best. You are his best. Wena uwelikhethelo la uyiteam yakhe yelikhethelo. Don't let the devil tell you otherwise. Don't let the enemy tell you otherwise. Ungavumelisisa sikuhlebele sikuyenge. No, you are his best. And that is why nguwe lokhona la emhlabeni at this specific time. Nkosi vusa boPawula uNkulunkulu uthe Nkosi vusa boPetro uNkulunkulu uthi wena kanzi wendani ngoba nawe ubitelwe imisebenzi lemihle. The same material lengakha Petro ngayo is the same material lengikwakhe ngayo. You are his workmanship. Ngizama ukukutshela ukuthi le tinto lesikhuluma ngato atisiyinsaba atisimadima. You are equipped. You were well equipped for it. Ungakatalwa ungabi equipped. Lalela Jeremiah chapter 1 verse 12 uthi ungakabi nasesibelethweni senina ngakwati ngakugcoba ukuthi ube ngumprofeti. Akazange aye ku training yebuprofeti. Akazange aye ekhosini yebuprofeti. Watiwa wagcotshwa angakabibikho watiwa ncandi wena wabitelwa emisebenzini lemihle imisebenzi yaKristu. Likusho ukuthi akusinzaba lokho wendelwe kona. The reason why you were born la emhlabeni, my friend, is this: the good works, the good life, the good works. You are blessed to be a blessing. Ubusisiwe uze ube sibusiso. Leyo ngiyo impilo lene meaning. Impilo lene fulfillment. Impilo lene contentment, lene joy. Hallelujah. Sikhona? Let's finish our scripture. Niba priest bebukhosi sive lesingcwele nibantu baNkulunkulu labakhethelwe kumemetela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Nguye lo wanibida kuthi niphume ebumnyameni nite ungena ekukhanyeni kwakhe lokumangalisako. You are a child of the light. Hallelujah. Let's get our scripture. Kolose chapter 1. This is the scripture of the day. Praise the Lord. Kolose chapter 1. Verse 12. Colossae 1. Giving thanks to the Father. Giving thanks to the Father who has qualified. Tani qualified. Nasikhuluma nge-qualification, sikhuluma nge-certificate, sikhuluma nge-degree. So before kube khona i-qualification yasemhlabeni, you were qualified umhlaba ungakasekelwa. You're qualified by God. I'm qualified. I'm qualified. Before kube khona na any kind of qualification yasemhlabeni, God already qualified you. I'm qualified. You are not disqualified, man. Satan lo disqualified. Satan nebangani ba. When you are qualified, ekusho ukuthi uyafita, uyapasa, uyaqualifya, ulungele. The Father who has qualified us to be partakers
of the inheritance of the saints in the light. Woo! Nibonge uyise lo wanenda nafanelwa sabelo selifa lalabangcwele ekukhanyeni. Yabona nawutolala kule teaching le, next week nguwe kanye lo tota utongitshela ukuthi unema cases. Nguwe kanye lo tota utongitshela ukuthi hey mina ngicalekisiwe tinto tami atihambi kahle nyo. Hayi uNkulunkulu uthatha isikhathi kuphendula nonsense. Lithi livi, you were qualified for blessing, for inheritance kuNkulunkulu. Sengibani la kakudisqualify yako? Ngibani lokutshela ukuthi awuqualify? Hayi ngineticalekiso, ungicalekisile, uphose into phansi, ungihambele, ngile ngayokubuka. No. Lithe livi lekuphetho sasuswa ngithi embusweni webumnyama safakwa kuphi embusweni wekukhanya. Lekusho ukuthi embusweni wobumnyama ngidisqualified. Angisa apply embusweni webumnyama, ngidisqualified there. Udisqualified embusweni webumnyama. Ligama lakho alisekho tukwema register asembusweni webumnyama, but uqualifya in the kingdom of light. Lekusho ukuthi konke lokusabelo selifa lalabangcwele. Nanje uNkulunkulu avuka athi namhla ngifuna kubusisa abantwana bami, ngicala ngabani? Ebusweni bakhe kuvela bakakho. Ebusweni bakhe tukwe top register yakhe kuneligama lakho. Faka ligama lakho lapha, kuna lihle mashiro. To qualify. We are qualified. Awusi disqualify ngale esonweni God disqualifier kathi angisa apply neku-applya. Bazalwane ba applyela kuya ngala. Don't apply kuba ngala. Wena uqualifyela kuba ngala. That's why many of you bayanbuta. Anginosho ukuthi banibuta kuphi. Bavama ukuthi anginokubuka busweni bakho. Wena ufunani la? Wena ufuneki la? Ya sengicedzile ukukhuluma nawe uyatata. Bakutshelile. Asho wena ufunani la? Wena ufuneki la? Takakho tindzaba tikhulunywa la. Awuqualify la. Wena wangala. Hey, sula shia phuma lifa lakho lisekukhanyeni. Lithi you are a partaker of the inheritance of the saints in the light. Lithi livi, every good and every perfect gift comes from the Father of lights. Tonke tipo letinhle leti perfect tiqhamuka kuBaba wetibane. Lifa lakho lisekukhanyeni. Hayi ebumnyameni. Sishilo during offering time sathi reject. Poverty yafona. Poverty reject. Faki true caller Jesus Christ. Poverty nakafona reject. Anginobuka block. Sickness nakafona reject, block. Angiqualify mina ukuthi ungaze ungifonele wena sickness. Inamba yami uyithole kubani? Block. Asigenelani mina nawe. Hallelujah.
lack, shortage, whatever. I will qualify ukuthi ungaze ungifonele uthi we are qualified. No, not with you. Hallelujah. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Nibonge uyise lo wenda nafanelwa esabelo selifa lalabangcwele ekhanyeni, wasikhulula emandleni ebumnyama, wasibeka embusweni wendvodzane yakhe lethandzekayo. Kuyo sinekuhlengwa lokukuthethelelwa kwetono. Verse 27 sesicedzile. Konke lokhu sikusho kuze sifike kunayi indzaba. Maybe nayingakavakeli kahle sitayiphinza. Maybe this time we'll preach it in English. Listen to this. Nkulunkulu wathanza kutsi kwateke kubo kutsi iyini ingcebo nebukhosi balemfihlakalo kubetive. Sikhuluma ngengcebo kaKristu kambe. Ingcebo nebukhosi balemfihlakalo kubetive. Lemfihlakalo inguKristu kini lolithemba lebukhosi. To them God willed to make known what the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Impilo yakho ibitelwe iglory, ibitelwe bukhosi. Kuze bukhosi bakho bubonakale, it has to be Christ in you. Kumele kube nguKristu lokuwe, nguye yena yedwa lithemba lebukhosi bakho. Akuna kubusa kwakho kamadlophe, akuna kubusa kwakho kamashiro, akuna kubusa kwakho kamabuza. Kubusa kwakho, i-authority yakho Christ in you, the only hope of you having any glory. Uthi Jesu, Father, glorify me. Nginikete Nkosi lengatimulo lenganginayo lesikhathi ngina. Glorify me with the glory that I had when I was with you. Jesus ukuphuse emhlabeni but ukhuluma ngeglory yasemazulwini. Ufuna kuyibonakalisa kuphi? Emhlabeni. You were called for glory. Unengcebo kuKristu lekubukhosi lekuyiglory. So unawungekho kuKristu uyatibambelela. Awungekho kuKristu uyatibambelela, udlala nepoverty na kuKristu, bankrupt na ungekho kuKristu. My scriptures asasemaningi, but because of time. Now kuKristu you have an inheritance. Now kuKristu you have wealth. Na Kristu akuwe. You are powerful emhlabeni. Na Kristu akuwe. Christ in you, the hope of glory. Na sikhuluma nga the hope of glory. It's like now umuntu athi akuna hope laphaya. Usho ukuthini? Akunandlela. It's like it's bad. But now let's live Christ in you, the hope of glory. It's like the way of glory. Indlela lithemba, to be visible emhlabeni. Bese lithi live na uchubeka kuKolose, mhla ebonakala siyawubanjani nathi siyawufanana naye. Uqhamuka ngenkazimulo yelizulu, inkazimulo yelizulu nakithi yena njani iyashayina. Sebantu bayawubutana bathi ngibani loya? Hayi, nguJesu lo. Akusuye lo, nanguya laphaya. Basho bakhuluma ngawe nami. Hallelujah. Let's give Jesus the glory and honor. Let us rise. Singaphakama, let us stand.
umhlaba umele kubonakaliswa kwemadvodzane kaNkulunkulu. Umhlaba umele kubonakaliswa kweglory yakho. You have your own glory. You have glory in Christ. Unenkazimulo yakho, unebukhosi bakho. And that glory must be visible emhlabeni. And it's only found in Christ.